beli bisa diilangakeun tetep bae demen Mas Udin perasaan terganggu Mas Udin yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane Mas Udin nok iput kebayang ninggang pengen mengkene temen rasane demen wis ana sing kelingan kenang ireng manis Mas Udin nok iput Mas Udin kulaku ngarti Mas Udin wis tuwe rapi tapi kepriben kula ora bisa kelalen aduh kan sing percaya kulaning sampean cinta sebulan ping 5 kulung kula tilikana najan durung sida dikawin tapi ikatan batin Mas Udin kula rasa prihatin kelingan waktu kang dingin dudu saking kula rebut sintane wong siji tapi senyatane ora bisa kelalen aye deno umpama cinta aye deno bisa dicegah perasaan ora beda pira mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur bisikan cinta Mas Udin wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya kakang kula pengen kesanding aya denok konde denok senajan ora dikawin aya denok kan kula rasane prihatin aya denok konde denok wong loro ana ikatan batin Mas Udin lamun cinta bisa diukur aya denok mau ganggu lakine batur kang kula sipate wong wadon aya denok konde denok gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon ajan adus banyu kembang warna pitung puasane sampai seminggu Mas Udin percuma langkah sing bisa bantu ati ketutup apa sing kaya batu sering pisan demenan lara Mas Udin main cinta nyolok ning mata Mas gak perlu di
omong jawabe sumabaturan bukti nyatane ketemu dengan tangan bonggan sapa ngawiti bonggan sapa nyakiti bonggan sapa Mas Dokter Ludi sing ingkar janji Mas Udin ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari bagian ganteng rupane bagian sugih dunyane bagian bagus segala-galanya Mas Udinok itu labon dan si mencrang hati gampang kegempang ora sudi dikawin sampean sering pisan demenan gelara main cinta nyolok ning mata Mas Udin